Kajing lek menti bat bom sut nyau jong utrai jaka bat ban ya chakmat ba kajing trai ban snai ka resort harut jong kawa inchi ka badon hamar khap ka bhoi rambong lum dat khla bat bhoi rambong lum so pieng na kalyang ki noi lam ka chwaisi haringkat kajing don lang ki noi lam ka hitu haka arpusau tre ujliu arja arpusau kila lek ban bu da kajing ujor haka office u deputy commissioner Kariboy district bat dei ban pen sange no mardor ya kate kajing tai Hakajing bom don u deputy commissioner kila IT no ekajing tho saka additional deputy commissioner ka kong BL Pakenten. Kumban supan kan mau halor kini kamat ke HYC Bhoi Rambong Circle kala dap ban bu ekajing batha yau try ka tega resort badai ban pen sange swaya ka kam. Abakran sikilat pathai kubor na kalyang president ke HYC Bhoi Rambong Circle uba ting san makri ulaong. Pakaseng kala aipor khat ars ngi yau try ban pen sange no ke tega jingtai bia nya harut kwa Minchi Henry na kalyang utrai uklam syam lapen sengap satya ke tega jing batha bat kumta na kalyang kaseng kala dawan na ka additional deputy commissioner badai ban pen sange no mardor ke tega jingtai yakaba na kalyang ka additional deputy commissioner kala pen tip bakan simkhia halor kani bat an sapai ki magister ban lejurep hakate jaka ban lap ya jing shisha adin ka jing wan jurip ke jingi habilor ka jing ka we ke jing te po bharmbong area ke jingi hang te ang ketu sngi adin ketu ngila aipor yu try jong ketu jaka ba undi ban sange no apo kan arsni ka jing te ke jungu enre na kalyang ke jungu syam la sange ene ke jing te bi an hawa linshi te kumta na kalyang ka sang ngila wan po ane po DC Kariboy district banbu ke jing ujor ban pirsange no mardor yang ta jing te how road wa jongga linshi yadin bangilawan hani po office i DC imdam tingila yo kendo ya i madam additional DC te ila kular ingi ba nakalyang jongga office naga DC Kariboy district ba shen kinsa pa no ya ka jing watching tip alor ka wa nakalyang ka jongi kungka seng ni lakar patjor bat ngila kaju upor ngila banjor ya kay madam ba inpen kloy no ya kajing jurip ujung i hanor tay kajing te hapo wa minchi ya kaju upor ngi iba kadi gisni bementa i kwa manten kloy kerpat ya kadisi ba i ba kajing jur jung slap kini ki area kajungi ki thain kajungi ka bu ujung maru lada kani ka wa ka ba katay kajing te jung tay briu hatay kajaka ka ba lakim syaba palan telada kakiwa kikim kapen silai ki surok inti sungkin ki yang ki babun balang dan kata kalyang jong ka HYC hi di kerpat jur ya ka office juga Kariboy district ba bakin simkhiano mardor ga dia katam ni layo ya ban lek ya ban tek ya ban jurip ya to jaka ka ba turusmet la te ya to ga ying ya to building te ga jaka nilap pengisam ba kamlong ka babit bat ka babyang na ka benta unte ka te ka building hang ka te ka jaka namar i ba ka jaka ka hap ka ruwa bat ka hapru haka jingkun kam jong kinong sungsnong ka ba sawa namar kata ka bu juma ya kinong sungsnong bodon haka te ka jaka namar ki kunong kam te haka ban site ban kling ban sumut site ban khamtam haka por bat kong kunong kam ru te nak mata umbam undi kunta hadin ngilyo yang banwan pet ya te ka jaka nilap kamlong kutanyuan hari kesini ke pemerintah Chinese po office jom EDC Andai habung yo ben rung hai office nilap insyam EDC don Andai nilap yo yang ban kendu additional DC ba nilap yo bendu ke jingtho hakmat ke jingi bat ilak kularu ba inle mardor yang ke kam bat bagi dun kelai na ke pemerintah ban pen sengen no sisendon ya ke jingte ya ke ying hak ke jika hakawa ji anta kasni ni la wan ban guden biang ya ka wei ka isu ka bangila wan ha kini kisingi ka bladap ha den ka jing aipo na kalyang jong ka seng ha ka te kisingi ya ka jing lap ka jongi halor ka jing long kam akor ha te ka wa ka padan ha te ka snong ha ka ba lasna ya ki ying bat ya ki jaka sun te ka sai jongi bai ba ne ki nong snong ha te ka jaka kala long ka bala penjenja lamar ba kiladon ki jing te kum tip kum ba kalyang jong ka megri high court ka ai ko order ka ba ang badi bacengai ke pasan komentar lagi batang si disiru cengai te ni yai bukan ban budin ya kana ka isu ha bade bane bat ka ga bana kalian ka HYC Bhoi Rambong Circle ka syam ya kana ka bantangi kum ka HYC na ko Kariboy district ni ai ga cikashan pura bat ha ji kedok jungi bat ADC mintasi madam Pakenteng la ai ni ya ka asuran ka batikna ha apa ini kliat sini kinsa lek ban jurip ni dalate ya ka jaka bat ladalak pakalong be an kinsa pensange nomor dor pada kalian kum
kompi kerun sing balak di kerjai balada kini kilok tangki sing keren lada klempoi hakidak dengan bentar jangka kami kompi kerun sing balangi banse mahapan kiu biang sa sekibor balar halo kami day buat kena ke isu bagi la syam nak yang sing halang Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.